Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ban pen priang ya kajing nang jingtep halor ki an ki hok bat ki skim baper ki bagi nong shong ki de bantep ke Social Action for Human Rights India haringkat kajing trilang ke Labour and Migrant Commission Jingai Diocese bat ke Manas Unida Spain ki la penlong ke Jinghikai nak benda ke san puengut ki nong shong jong kari lum jantia. Kadi Jinghikai kala sedang nadu ke arpu tarik bat Pynkut no ke arpu sal tarik nai wing arca arpu sal hasamalang Pastoral Center kebadan Bishop's House mi mentedu Hakijinan lang Additional Deputy Commissioner West Indies District ubak Ferdinand Bibasan kum ukongsan. Kajing temu jangan kajing a Jinghikai kalong ban kentiu kajing nang jingtip jong ki riu pat ba halor ki an ki kendon ki hok bat ki lat jingarap ki baka sorkar ka wanra kenang baki beriu kentip kajing mentai baki deban yo kat kum kajuk bamenta. Ubak Ferdinand Bibasan hakajing kren ulai ro ki lai tali ki seng tremon sengobha ki bala shim ke sin jam ban pen priang kumi kini geja Jinghikai ki bawan ra shibun ki jing mentai kam tam hakani ke juk start bamenta dak ba kenturu ki nong shahikai ban penan kam hok ki Jinghikai baki layo nak benta shimet bat kum juru kerpang ya ki badan kam jingarap ling ba jongki. Hakani ke sengi ladon langru ukledo ke balang Katolik jong ke jalan Yamba Jawai Most Reverend Ferdinand Khar kum usembut kongsan ufada manpha pakem director ke JHDS bat ufada Simon Sungo. Pinjauan si semua lagi kita jangan kau masuk ke kedan jom kita kejepit lagi kami jauh kebedai bagi ke sorkan tentang kejepitian ski berbeda tentang ya kebedai buat kumno kejing longjingman dengan distrik jungi jom bersih dia berkoi dengan sukumen sibulnya bagi orang yang terdekat ini buat juru sukumen pada kalian जो बगी मिशन लापरलम को ये करने का प्रोग्राम कब ये day भा कब दो इफरात में इफरात भा तो भी ये तो इंगा यो ब्लॉक तंग ता सोपोमन देखो पुलिस सोपोमन मिली बंटिप शुशु या कि बल्बा चुनी हम को डिस्ट्रिक्ट की या के का हॉक जो की बंदा हॉक जो भी बापिला मन यो लिंक बा के टिप जो भी या कि आन या कि रूल या कि Beda kita guidelines kiba lampu dan ke constitution yang India jujur buat kibi ki tak guidelines jom ki nuki skills ki oper nata orang kam yang begitu bahar yang ciuman kam hari shop ni asyik tahu kam engkau itu kerana yui kerana ikut berat ini baca kacing jangan baca lapor bah nak blog officer Karena kau ini seni, kat banganan show office, ngarang buat kita bijak dengan itu karena kita di staff sebenarnya yang sinai kita pelan jumi nong dan leh undur namta punya aikam macam itu. Kadangnya kita kabur dengan ini dengan peluang kita kerja discuss ini lawan room UAE teman, lawan room UAE teman, but now yang kalau rumah yang boleh bagi kami skim of the man yang dia maklumkan tentang skim of the man orang tahu tidak kibat yang ngawat tentang kisnya awak tentang kisnya tu ali show tak ikut tapi teman bila hai yang pun yang sensitif kertas ini show kita yang Gong boleh kami kisnya apa veterinary department. Yang veterinary department. Nanti no office cumi. Orang ini ke office ke IC-nya. Kawan yang tahu senyap. Awan minta kesan senyap jangan je. Kesan senyap itu boleh. Ngalap senyap. Kesan senyap. Kalau bisa jangan nampak dia minta. Boleh buat dia. Tips nomor dua ki om ba kita kemudian langsung ba kinsa siri kalau tak sih mungkin dah ayo bisa na blog kinsa siri ina kali lagi ngaoga pikir badio yang tak bisa boleh berusaha sebenarnya om boleh badio ana lipan atau orang masuk uang ba badio atau blog dengan kau mungkin kita pikir bila lain bisa, berapa lama pernah minta nampak dia bisa. Tengok tu momen kelisongan anak kita juga. Bahaman lah klimat macam ini.
malah belum nado nangka bina kau ado bina yang kau. Henry bunsit ni kam sosok bagi sisok ni kau berfikir mengenai mencuba kumpul tip ni ke. But anda saya orang ni sam kasap yang nilai kumlo, ni passion lo, nilai kumlo, benda berapa ni. Henry Henry pi ba Embagi hari sidang, mana hari sidang hari bor deputy kata dalam mana Hima, jo staff kita ke VDP, volunteers, village volunteers, you keep jadi sidang ni. Biar dah Hima, jadi sidang, untuk jadi sidang jika jadi sidang, human rights. These are some tips for us maybe as volunteers in our locality. Agit how some down this now maybe AAP Jinghikai first aid, human first aid because only 3 days, only 2 days. They can just first aid. Ipadal trauma padal yo Jinghikai begini justice, MPD lawyers Jinghikai just few tips. Not only for the on the Christian line, kailan ada yang malam, hindi yang imam besaran Dewi. Orang pada lain bagi di sistem. Sampai cucu MP sistem, kamu lawyer, jadi advocate, wajibnya yang di sistem ini pada full UM, lima kampung nama, juga lagi berbor, itu ciri kami. Every family, if not every family, at least every village, okay, every office should need to have a book called Constitution, so that the things what we learn in the Bible is also part of the Constitution. The values of the Constitution you find in the Constitution also. Okay. So today we are with a very different purpose here. That is to know about our rights as citizens. Okay. So if someone asks me, you might have heard the word democracy many times. Have you heard the word democracy? Yes. Have you heard the word democracy? Yes. Then we have heard. Okay. So we keep talking democracy. India is the biggest democracy in the world. All these things we keep hearing. So what if somebody asks you, what do you mean by democracy? So if someone asks me, I will surely say it is my participation in the governance. You know the word governance, okay? My participation in the governance. Or no other form of government existing. So the king himself was the law. Whatever the king said, the subjects had to agree. The subjects had to do. Whatever the queen said, the subjects had to follow. So that was it before. So the king himself was the law. But these days, we have the laws. These laws are governed by, implemented by whom? By the government. We have a system in the countries. We have a system to control the behavior of the human being, to control the behavior of the society. So we have a constitution and we have thousands of laws in the country. Some of the laws are made in the Parliament of India. We have the Lok Sabha and the Rajya Sabha. And some of the laws are made by the state legislators in the state assemblies. Right? So since we do not have much time, I will not go too much deep into the meaning of law and the making of law, who makes the law. The law is to contain the human behavior. What does it mean? That means to control the human behavior. You cannot eat this. Supposing you cannot eat drugs. That is, the law is controlling your behavior, your action, your activity. You cannot cultivate drugs. You cannot produce drugs. You cannot manufacture drugs. You cannot possess drugs. Okay? So go down. Let's go up. Sorry. Let me show you first. It is coming from the Ministry of Rural Development, Mahatma Gandhi from Delhi, Krishna Bhavan. Now, here, what is saying?
In reference to earlier calculation related to this, request to settle. Okay, down. Okay. That as per section 30 of the Mandal Act, section 30 of the Mandal Act, they say schedule 1, state governments. Okay, states are mandated to appoint an ombudsman for each district. Do we have ombudsman in your district? Is Jinggai Hills, West Jinggai Hills? Find it out. Who is the ombudsman of the district? Then any complaint concerning job card work, you can complain to this ombudsman. Okay? Ombudsman. This is issued from the ministry of the government of India. Abolish the child marriage, we down, we were born get down, no? Where mutual got the India, you cannot do that the company cannot hide with that here. That we cut out and listen to the Pendia to the party. And read the Kani, the Jim Pendia, then Chankurim, the Begi party, me, ki bon jai Jing, Jingai, the Changi. No come no, got your care and the chakta. If you're going to come and put me there, won't you wear New York in Puri, Econ. If I were key that I'm man, Econ that I'm man, so go we go men and chat, I go how pun. It there. Em lek sekali do nom ile ya ka education mudo gi ye jingna jing start yo ke la school kam tam kan hai de ni ni tao ko mo yu bu to yo em yu le ko mo pi jan yang kita yang kita benar yang kita sibe manggo kedina ke tri nani manggo ko bi ko burlum wa jin perwan lah yang bang salam kabeluti ko baik kabeluti ko sup kabeluti ko kajing sup ladang am geli tegumut lada ngaye udah kat piye kat ladang am ka ai ladang am ko tegumut tawan rajing ko marko ngai piye ngai pa tawan rajing ko marko ke sistem yo ni lagi ketika structure yang kajing besar yang kita ain kita guna yang bentago nanti yang kejimut kawan ulai di negeri keduti nanti uang di negeri kejing besar atau kejing besar kau man free kau man fair and square the rule of law nanti hak kejing besar yang ketika sistem ketika structure kau ini kat tu kat nanti di jingmuแต่kawan kong hawa kejing bicara yang ikam benar yang ikam si kejimut ye go wanra ye kejing ya da wa kinu kibru na pi le kinu kibru le ye ikam si le ye ikam benar ke wa betut ye ka song sai yang ba in langsana kawan kong ko de kat tu kat ni teliti kendon ki ai ki pun hal se hakim lang salam ki pas ke government state government central government what hapo balang hapo sinong yang kita dem kat tu kat ni teliti ai VDP ki ai sinong de kami kejing bicar wa ko uyada ya tu ka ai wa ko wan rak ya tu ka ai nang wa kino kibru kiwa mantrap kabor kino kibru kiwa man duna dari lang sanang mencale ben kenjat ya ketuka ain ya kahok yang kibru cekmat nai ya kejing bicar cekmat dalam sedang nanti kuliah terkemut kino kikamsi kino kikam benar nek bagi jo kamu kok di Bogor Center karena wasdam ketemu nek baik waktu itu temunya minggu ini beda. Di kulit mandi di orang Kondo. Yaitu di mana hok imam le hok berpoin cemat. Andre itu ayat penting cepi wa kawan Kondo itu nado wasdam itu di FIR dan yang kilo di report. Hadin itu ke kampung yang kita kalet di wan ragi dari pagi yang kita kisaki serta yang kami tahu kem bila yang itu kiwa desi dan kiwa le arnar kiwa awet to kino case